Jana tsatsi la gompieno re kopana fa mo Tshwane re tlile go dira jalo the launch ya the Mpileng Tshwane North Ultra o no le mongwe wa ba leng gore ne ba tlile go bua mo tsatsi la gompieno ga ke itse fela maikutlo a gago ka kakaretso ka the launch ya gompieno. Ke itumetse thata because mo go rona ya ka ba buile ke part ya preparation ya rona ya comrade because re prepare ka yone for comrade yeah, so rotlhe re tla be re feletse and then re tla be re tsa easy re le teng fa re relaxitse. Yeah, me ke batla re boele ko morago re di jang mo malobeng ga no tla ka kwano o no tla le mo mebaleng ya botala gompieno fetogile o tsamaya ka mmala o phepolo wa setlhopha se se tona sa ka ko KZN go tlile ke go gola a o le motho ra gola ya ka witse so tshwanetse o great exposure yalo so go gola motho le go kry-a di-challenge tse ding tsa botshelo. Ga re bua ka gola re di yana re bua ka eng ka bankara nya ga re bue ka banka re bua ka go gola experience le go itse gore ko botshelong go na leng di-challenges tse dingwe and then ya ka re o suta go na le bangwe ba ba tsenang and then go nne le di-challenges so comrade nne monate. Yeah, ke a bona ga ba tsamao le nosi re mothibo na le wena ga re ga ba bangwe o na le ka bona la Ruben Musiane ga re ga ba bangwe ba ileng gore le tsamaile lotlhe go ya ka go Hollywood Athletics Club. Re feletse re le mokatisi lene o teng rotlhe re feletse mo happy bunch go tšhentšhile fela mebala a go a tšhentšha sepe fela mme yaanong ga re bua ka go fetoga go tlogeng ka ko ne le ko teng yaanong le tla ka fa ke eng se se farologaneng ka Hollywood Athletics Club go na le ko ne le ko teng mo malobeng? Ke fela gore Hollywood e na le vibe go na le go gontsi go nka go buang ka Hollywood go na le difference e tonanyana ya ka gore a kere motho ke go gola so o simolola o bona dilo tse ding gore dilo tse ding di a kgonega mo botshelong. Yeah, mo ngwaga ke mabelo a makaitse o tsere mo karolo kone gonne ke a itse ka best of the best e ne ile ka ko KZN o tsere karolo o no le mo o kgonne go dira podium finish lebelo le ka kakaretso mo go wena le go tsamaetseng. Nya e ne le ipakanyo ya comrade le go checka gore re tsamaya kae ka fitness yeah, so re feditse yaanong ke rona ba re buile gape re tshimola ko tlase re preparela comrade go fitlha ga yaanong ke diprograma tse di fentse tse le tsweletseng ka tsone gonne comrades re tla be re bua dikgwedi fela tse pedi tota tse pedi le halo go tla be re le ka ko weekend re tla Umdidam and then e bena yone Mpileng TNU and then re tla be re editse be ra comrade ka go comrades ke a itse ra go itse lebelo le wa litse o le tlwaetse mo ngwaga le fetogile na re mo go wena up run down run go ya ka wena ke e fenyele gore o ka re o I prefer? No, ke prefera down run ke yone ke specializang ka yone up ya mpalela re na le bo ranka kata o ka se dirisa tsone gore o tsetse le mo tieno gore tota di o thuse gore ga o tlhatlhoga o kgone go tlhatlhoga ka seemo se go godimo. Ke buile yalo gore lebaka legolo la gore gape re etle re na le bo Impala re na le bo nngwe ba ibitsa Lesotho so ke tsone ke tshepa gore gongwe motho o ka dipalama o ka ya comrade o ntse sentle. Mebala e mephepolo e go ratile re di jana ke bone le setheo se se tona sa thuto e kgolwane ka ko Northwest ba kgonne go thapa re tsene mo go eno go ntse ela alora ke tiro e fenye o e dirang ka ko yaanong ya go le gale ya tshireletso mme ba go amogetse ka tsela ntseng jang o ne ka mo malobeng a ine le kontraka o ne o signa kontraka ngwaga le ngwaga ga yaanong ke kontraka pa ka telele kana go ntse yang? No ntse ke bereka private sector
yaanong ke yone ya mo teng I think nka e ba ke re ke pakatelele yeah mme anong ka go gae mme bana ba losika tshegetso ke a solofela ke tona ebile gape ke a solofela gore ba itumetse gore ga jaana o ka go the purple team go ntse yala lo tshegetso ke tona tota go ra gore happy bunch la go ba re tla bo le feletse ka mpileng TNU re tla be re heletse re tla be re na le monno mong gape wa ko Australia ba metsa Winspace masogole ka tle go ra leboga ra leboga thank you